All right, grab your Bibles this evening. Turn to Acts chapter 15. I'm going to slide this over a little bit. Acts chapter 15. Acts chapter 15. We're going to use the whiteboard some tonight. Wifey, I never printed it, so you're just going to have to write by ear. Acts 15 verse 1, we're going to read one verse here, and then we're going to go to Galatians chapter 1. So mag-start tayo sa Acts chapter 15. The message tonight is a lot of doctrine. Doctrinal kaayo. So kinahanglan ka, what's the word? Kinahanglan ka maminaw nga tinuyo. Kinahanglan ka tinuyong maminaw. Something like that. You have to listen on purpose. And, but I'm going to try to make it clear. So paminaw mga batanon, ayaw magtabi-tabi. And paminaw, Acts chapter 15 verse 1, kung nana sa amen? Tanaman dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Acts chapter 15 verse number 1. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Napalihog, dali ta magkatawa kung ang Biblia nag-istorya kabayin sa mga butang basin right here, nag-istorya dali kabayin sa tuli. Pero dili joke na sa Biblia. So sa Biblia, nag-istorya kabayin niya na balik-balik kay ang pagtuli mao ang picture sa tao nga nagplano mo sunod sa balaon ni Moses. So that's what it's talking about here. Bisaya, og may pipila ka tao nga milugson gikan sa Judea mitudlo sa mga igsoon og miingon, gawas kon kamo matuli subay sa batasan ni Moses, kamo dili maluwas. I want you to notice it says mitudlo sa mga igsoon. What does it mean if you are my brother in Christ? Ikaw nga kung igsoon diyan ni Kristo. What does that mean? Naluwas na ka, natay pareho nga amahan. So kini mga tao diri nga gitudloan, naluwas na sila. Pero naay tao nagikan sa laing lugar nagingon, gawas kun kamo matuli subay sa batasan ni Moses, kamo dili maluwas. Pero naluwas na. So dili tinuod ang ilang pagtudlo. Now turn with me to Galatians chapter 1 verse 6. Galatians chapter 1, verse 6. Mama Ruth, we're going to put the title on the board. Hopefully the marker will work. We've got to read these first, though. We've got to read these first. We can test it. Galatians chapter 1. Okay, ba? Brother JD, why don't you go ahead and get me one more marker just in case. I only have one here. I don't know what happened to the other. Galatians chapter 1, verse 6 nga to sa verse 9. Baso na to, English una, Visay kaduha. Kuna na say amen? Amen. I marvel that you're so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. I will explain that later. But there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. And we say before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Bisaya. Ako natingala nga kamu dali ra kaayo nga nalayo gikan kaniya nga mitawag kaninyo ngadto sa grasya ni Kristo. Ngadto sa lahi nga maayong balita. Nga dili lahi, apan adunay pipila nga nagsamok kaninyo og buot mo tuwis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan pa kami or uska anghel gikan sa langit muwali og bisan unsa nga lahi nga maayong balita nga na kaninyo kaysa amok nang kikawali nga na kaninyo tugoti siya nga matinunglo. Sama sa among giingon kaniadto sa ingon magsulti ako karon pag-usab kon si bisan kinsang tao magwali og bisan unsa nga lahi nga maayong balita nga na kaninyo kaysa inyo nang nadawa tugoti siya nga matinunglo. Tell my message tonight. Mom Ruth, we're going to put this on the board. Couple weeks ago, something nagwali ko, naghiskot ko sa expression Lordship salvation. I said, we don't believe that. Dalita mo to, ang Biblia nagtudlo sa Lordship salvation. Maluwas pinagi sa paghimo ni Jesus nga Ginoo diya sa mong kinabuhi. That's not what the Bible teaches. And when I said that, nagdakang nawong nalibog. Pastor Mike unsay Lordship salvation, what mi nakasabot.
And this afternoon, I felt like ang Diyos ganahan ako magpasabot niya na karon aron klaro nga atong doktrina. Tell my message is this: Lordship salvation. Lordship salvation, a new label for an old heresy. Sabta niyo heresy? Bakak sa pagtudlo kabayan sa Ginoo or kabayan sa Biblia. Lordship salvation, a new label. Sabta niyo label, ngalan, like a can has a label on it. A new label for an old heresy. Ang idea sa Lordship salvation, dili bago. And if you don't understand it right now, don't you worry. In a little bit you will. I'm preaching about that tonight. Magampo na ta. Dayon kamo makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, would you bless the message tonight? Lord, you know I struggled with it this afternoon. O Ginoo, kinahanglan ko sa imong tabang karon. Ginoo, palihog tabangi ko atay ko sa clear mind. Help me, Lord, to know exactly what to say. Help me to know when to use English, when to use Visayan. Keep my mind clear. Holy Spirit of God, would you make your doctrine clear tonight through me? Help me, God, to clarify the truth. And then, dear God, help us to believe it and preach it and live for it. Lord God, we need you. Bless us tonight. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Karong gabi, ganan kung magpaklaro para kaninyo sa kamatuoran kabayan ni ini nga doktrina nga mas common sa US pero nana dari sa Pilipinas pod. Pipila ka simana nila bay or basta it's 2 weeks, 3 weeks nila bay si Ma'am Ruth nakakita sa shared post on Facebook. Nagatudlok gayud sa Lordship salvation. And anything that's taught in America makaabot dari sa Pilipinas tungod sa Facebook, YouTube. So importante kaayo nga kita makasabot because this is a dangerous doctrine. Delikado gayud kay what's the word I'm looking for? Malimbongon ang mga tao nga motudlo niini nga doktrina. Malimbongon, they are deliberately deceitful. Malimbongon sila. Sa atong text verses sa Galatians karon, makita na to ang murag pagsupak. It looks like a contradiction. Let's look at it again. Galatians chapter 1 verse 6. Kay dugay na malibog ko sa una, dugay kaayo nalibog ko kabayan niini nga mga verses. Galatians 1 verse 6 and 7. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ. Kinsa ang mitawag kanato ngadto sa kaluwasan. The grace of Christ means kaluwasan. Maluwas ta pinaagi sa grasya or tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo, di ba? So, who convicts us of sin and shows us we need to be saved? Ang Balang Espiritu. Naay messenhero, naay tao, gigamit sa Diyos sa pag-share sa kamatuoran sa kaluwasan, pero kinsa ang nag-convict gayud? Kanang Balang Espiritu. That's God. The Bible says, Jesus said, the Father draws people, ang amahan mo bira, mo dani sa tao nganhi kanako, nganhi ni Kristo. So, who called them into the gospel, into the grace of Christ? God did. So what does he say here? I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ. He said, nagbiya na ka sa Ginoo, nagbiya na ka sa iyang kamatuoran unto another gospel. So nagbiya sila sa tinuod gospel para sa lain gospel. Verse 7, makalibog na ni gamay, which is not another. Unto another gospel which is not another. What? But there be some that trouble you and would pervert. That's important. That word pervert is translated as twist. That's the English word twist. Twist. So when you pervert doctrine, you take good doctrine and you twist it aron dali na sakto, dali na, what's the word I'm looking for? Tulid? Dali na tulid. Di twist na. That's perverted doctrine. That's important. Let me read it in Visayan. Ako na tingala nga kamudali ra kaayo nga nalayo gikan kaniya nga mitawag kaninyo. Ngadto sa grasya ni Kristo. Ngadto, so nalayo ka, ngadto sa lahi nga maayong balita, nga dili lahi. Apa, na dunay pipila nga nagsamo kaninyo ug buot mo twist sa maayong balita ni Kristo. Before I explain what this means when it says another gospel that's not another, what does that mean? First, naidwa ka butang kinahanglan masabtan nato kabahin sa book of Galatians. Okay? The book of Galatians gisula ngadto sa mga tao taga Galatia. But two things we need to know. Number one,
the book of Galatians was not written to just one church. The Ephesians was written to the church at Ephesus. Philippians, gisulat nga to sa simbahan, sa iglesia dito sa Philippi. Galatians was not written to only one church. Let me show it to you. Galatians 1 verse 1. Galatians 1 verse 1. Keep your Bibles ready because Bible study nagayud kani. Galatians chapter 1 verse 1. Kunanas, amen? Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him up from the dead. And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Ang tanan nga kaigsoon nga ubang kanako ngadto sa mga iglesia sa Galatia. Galatia was not a city. It was more like a province. Karon kana nga area na sa tunga sa Turkey. If you look at a map, makita nimo na Turkey dool sa Europe. It's at the edge of Asia, where Asia and Europe touch. Actually, it's slightly separated by a river. But anyway, kung maglanta ka sa mukita ka sa nasod gitawag Turkey. Diya sa tunga sa Turkey, sa panahon sa Biblia na ay province or something like that, gitawag Galatia. Galatia had many different cities, obviously, na ipipila mas dako, lain mas gamay, and there were more than one churches there. Honestly, I can't remember why, but somewhere in the back of my mind, I believe there were 10 churches in Galatia. Pero wala ko nainumdum sa rason ug dili ko makalantaw tungod wala ko kabalo sa gikan. But there are multiple cities in Galatia, and there were more than one church. So at least 2 and probably 5 or 10. So daghang churches dito sa Galatia. So number 1, Galatia was not a city, it was a province, and there was more than one church. Number 2, the entire area of Galatia, ang mga Christians, ang mga tao nga naluwas na, nagato sa mayong balita, si Paul, nag-start sa ilang mga iglesia, the entire area was starting to fall into false doctrine. Na ay mga bakakong nga magtutudlo, nga nagtulo sa sayop nga paagi sa kaluwasan, ug daghang sila nagsunod niya nga false doctrine. If you want to know what kind of doctrine they were teaching, I'll tell you what it was. It's modern day Seventh-day Adventist doctrine. Karon ang teaching sa Sabadista maugayur ang mga pagtudlo diha sa Galatia that Paul was trying to correct. Paul is saying sayop ang doktrina ninyo, compare it. It's the same as the doctrine of the Seventh-day Adventists. They sila mo tudlo, maluwas ta pinagi sa pagtuo, pero kinahanglan mo sunod sa balaod ni Moses. That's Sabadista doctrine. That's Sabadista doctrine. So that's why he talks about circumcision. That's Old Testament Moses law. So anyway, so here's what's happening. Na ay tao dito, napipila ka tao, si Paul wala kailan nila. Si Paul wala ay idea kinsa nagtudlo sa mga baka kanila kabahin sa kaluwasan. But he knew somebody was teaching them false doctrine. I'll show it to you. Go with me to Galatians 5 verse 7. Galatians 5 verse 7. Galatians 5 verse 7. Kunanas, amen? Yes. Ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? This persuasion cometh not of him that calleth you. Kinsa mitawag kanato nga sa kalawasan? Kinsa? Ang Diyos. Di ba? Ang Diyos ang mitawag. So let's read it again. Bisaya. Kamu midagan nga maayo. Kinsa ba ang nagbabag kaninyo aron kamo dili managsugot sa kamatuoran? Kini nga pagkadani, wala nagaabot gikan kaniya nga nagatawag kaninyo. Here's what Paul's saying. Sadi akong nagbiya sa Galatia. Ligo ninyong pagtuo. Sakto ninyong doktrina. Karon unsa na itabo? Kinsa nagtulo nimo sa mga bagkak? Kinsa nagbabag ninyo, naghimo nimo mapandol diya sa imong paglakaw para sa Ginoo na sayo na ka sa doktrina. Kinsa man siya nagtulo nimo sa mga bagkak? That's what Paul's saying. Then he says in verse 8, this persuasion cometh not of him that calleth you. He's saying, ang Diyos wala nagtulot ni mo niini. Tao na lang. Tao na. He said, kung mubasa ka sa Biblia, dili ka mo to niini. Nailain tao nagtulot ni mo sa mga bakak. Kanamo rasa nagatu ka sa mga bakak. Kaya namina ka sa mga pulong sa tao. Not because nagtuon ka sa Biblia.
So si Paul giyahan sa balang espiritu ug siya nagsula sa book of Galatians aron magpatulid sa ilang doktrina. The purpose of Galatians is to correct the false doctrine that they were teaching there in those churches in Galatia. Now that we understand the background, go back to Galatians chapter 1. Diretso, verse 6. Galatians 1 verse 6. Si Paul sa verse 1 through 5, nangamusta na si Paul, mga kauban, then diretso siya. Nga naman kamo nagbiya sa kamatuoran nga akong gitulog kaninyo. That's what he's saying here. Diretso, verse 6. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. But there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. I'm not going to read it again in Visayas. We've already read it twice. Now this is very confusing. He says, nagbiya ka sa tinud gospel, aron magdaw sa lahi nga gospel, pero dili lahi. What? But actually, it's not that hard to understand. Usahay, lusod kayo mag-translate sa the English nga to sa Bisaya. Kay mas daghan ang mga pulong sa English kaysa Bisaya, sa priyong idea. That's the situation we're dealing with here with Greek to English. Sa Greek na duwa ka pulong para sa another. English, one ra. There are two words in the Greek og silang duha gi-translate nga another. Pero naay kalinan. I'm going to help me with this so I can just stay right where you are. And just hold that so I can see my text. We have that marker there. Na duha ka pulong gi-translate diri nga pulong another sa English. Heteros. Oops, ayop ko. I forgot R. Nalimut ko sa R. Is that R? Nalimut kayud ko. Yep, that's it. It looks like a P. That's R. Heteros. Heteros, dayon ang Lain. Actually, there's supposed to be this here. It's heteros. There's an H sound. Heteros. Then we have alos. Alos. Silang duha gi-translate nga another sa English, pero sa Greek lahi ang pulong. Now, ayaw ka balaka, you don't have to understand Greek to understand the Bible, but sometimes it helps a little bit kung makalibog ang passage. The word heteros means took something and changed it, so now it's different. It's another kind because you changed it. The word alos means something that is completely new. Lahi gayud. Why labot sa daan, bagok gayud. So, in verse 6, nakitaan na to ang pulong heteros. You have turned aside unto another gospel, meaning a gospel that has been changed. Same gospel, pero na twist. That's why in the next verse it says, some would pervert, twist the gospel of Christ. So he says in verse 6, you've gone to another gospel, which is not an alos gospel, meaning completely new. Dili lain ang tuwalya. It's not a completely different item. It is the old gospel, just changed a little bit. Saptan ninyo. So here's what he's saying. Nagadawa ka sa lain nga klase sa mayong balita, laing plano sa kaluwasan. It's not all new doctrine. Dili tanan bago nga doktrina. Naidaghang nga kamatuoran sa magyapon, wala na usob. Pero naipipila gayud na usob. So now it's another doctrine kay dili na ang pulong sa Diyos na change gamay sa mga tao. Saptan ninyo. He says, it's not a brand new doctrine. It's a true doctrine that's been changed just a little. O paminaw na ko, kanang pinaka-delikado nga heresy. Kay,
Kung duol-duol sa kamatuoran, ang bagong nga mga Kristohanon nga wala paligon sa ilang pagtuo, dili makakita, dili makamatikod sa kaliinan. O malimbongan ang daghang bagong Kristohanon if the doctrine is heteros, na twist gamay. It's just different. The most dangerous doctrines are not brand new doctrines. Walay taon, wow, yun ko nagkataon niya, talad ka na delikado. Ang pinaka-delikado nga doktrina, maong doktrina nga na change gamay. And that's what we see in Lordship salvation. Daghang kamatuoran, pipila gyud ang mga bakak. Pero ang bakak maong problema, poison manggod. Kabalo ba ka kung mupalit ka og rat poison? Halos ang tibo og rat poison, mayong pagkaon. Kamay kayo. 99% of rat poison is good food. Aron lami. Pero ang poison, 1% or less. O paigo ang kamay nga poison, kung siya mukaon sa good food, mamatay gyapon. O it doesn't matter. Bisan unsa nga mukaon niya na, mamatay. Wala gayud ko, nami mga ilaga sa mong balay, sama sa bisan na sa lain. Pero wala gayud ko nagpalit sa poison. Well, I have one time, diya sa daan balay, akong gibutang ang poison dito sa attic. Kaya nga naman, walay tao mo ato dito. Pero what yun ko nagbutang sa poison sulod sa balay, na may mga bata nagkamang. Diba? Ug dili ko mo play og poison karon, ibutang sa gawas pag na may mga iro. Well, pasin mas mayo na. And kung ang mga iro mo kaon sa rat poison, mamatay gyapon. Diba? It only takes a little bit of lies to destroy doctrine. O kanang pinakadelikado. Panaglitan, nako pangutana. Kinsa sa ato mga membro diri nagduha-duha gayud ka kabahin sa mga claims ni Kibuloy. Kinsa Pastor Mike naglusod ko basing tinuod gayud si Kibuloy, si Jesus. Kinsa naglusod niya na? Wala. Because the doctrine is so far. It's this kind. Alos. Bago gayud, buong kayo. He ain't Jesus. O sa pipila ka tuwig, ang tanan tao kabalo. Kay kung mamatay siya og ilubong, di siya mubalik. Pero ang iyang doktrina, alos. So dali ta malibog. Pero malibog ta sa mga doktrina heteros. Heteros. The doctrine that's just changed gamay. And that is what Lordship salvation is. Daghang tao malibog kabayan sa Lordship salvation og naay mga post makita dito sa Facebook. And if you're not careful, malibog kapod. Now, where am I in this outline? I believe that Lordship salvation is one of the most dangerous doctrines in our world today because it is dishonest and slippery. Something of slippery, danlog. The people who teach it are deceitful. Malimbongon. Ako naghisko ganiya si Ma'am Ruth nakakita sa Facebook post na butang nga babae, kailan na mo, nag-share sa post, gikan sa false teacher. Wako kaila sa false teacher, pero kabalo ko nga false teacher siya, kaya nakikita ko sa yung post. Lordship salvation, yung gitudlo. Ako mo pasa sa post para kaninyo, English lang, syempre. Kinang yung post. Too many people want Jesus to save them so they can go to heaven, while also wanting to remain in control of their life. Bisaya, sobra kadaghang sa mga tao, gana nga si Kristo muluwas kanila aron sila makato sa langit. Apan, ganan sila gihapon mag-control sa ilang kaugalingong kinabuhi. So that's the first line. English. But, real salvation doesn't work like that. When Jesus saves your life, He also takes control of your life. He is both Savior and Lord. Iyang gisulti, ang tinud kaluwasan, dili mag-ingon niya na. Kung si Kristo muluwas sa imong kinabuhi, well, first and foremost, Jesus saves your soul, not your life. Now, makasave pud sa imong kinabuhi, gikan sa daghang kasakit, but your soul is the priority. So, kanang unang sayop sa iyang pagsulti. Pero, sadya nga si Kristo muluwas sa imong kinabuhi, He takes control. What is He takes control? Mag-angkon na siya sa pagkontrola?
Pwede ba? Duol. Ay, sorry ko gamay. Mag-angkon siya sa pag-controla. Mag-angkon siya sa imong pag-controla na lang sa imong kinabuhi. Pud. Kay siya ang manluluwas ug ang Ginoo. Now, niini nga post na daghang kamatuoran. Pero napud pipila ka delikado nga mga bakak. Kini maong doktrina sa Lordship salvation. Can I explain to you what he's actually saying here, what he means? English una dayon sa ikaduha. Here's what he's saying. He is saying you cannot get saved until you are willing to follow Jesus in every area of your life. Kanayang gitulo diri, walay tao pwede maluwas hangtod andam na siya mosunod ni Kristo diya sa matag area sa iyang kinabuhi. It sounds good until you think about it. That's not what the Bible teaches about salvation. Kay tungod sa grasya, kamo nang luwas. Pinaagi sa pagtuo. O kana dali sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Diyos. Dili sa mga buha. Aron walay si bisang kinsa gayud na magpasagarbo. I want you to notice, he took two truths and then used those two truths to teach one lie. Let's look at the two truths. He said, Jesus is Savior. Si Kristo manggod ang manluluwas. Tinod ba? Tinod gayud. Bisa na sa mukita ka sa tao diri na yung mga shirts na yung mga trucks. Bisa na sa mukita ka, Jesus is my Savior. Wa ko sure nga si Jesus ang ilang manluluwas, pero kabalo ko nga si Kristo mao ang manluluwas. So tinod man, Jesus is the Savior, the only Savior. So tinod gayud ka na. Si Kristo lamang makaluwas kanimo. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Uska iglesia dili makaluwas nimo, walay tao makaluwas nimo, si Kristo lamang. So number one, Jesus is Savior, tinuod. And Jesus is Lord. Si Kristo man ang Ginoo, tinuod pod. Ma'am Ruth, can you erase that off? Erase it all so I have a complete board. So those are true. Tinuod ba? Mag-uyong kitang tanan nga si Kristo ang manluluwas o si Kristo ang Ginoo. The word Lord is the idea of boss. Sa Bisaya, Ginoo. Sa Tagalog, unsay pasabot sa Ginoo? Imong amo, sir. Diba? It makes me very uncomfortable when somebody says Ginoong Mike. Huy! Sounds like God. Dali ko. Nakikilat. Makulba. So write that up for me, Mom Ruth. Jesus is the Savior. ... True. Exclamation point. That's why we got another one. Jesus is the Savior. You can do dash instead of ... True. Jesus is Lord. True. So, in the Bible, ang pulong Lord na duha ka translation nga to sa Bisaya. Kung tao lang agalon, kung Ginoo, kung Jesus or ang Diyos, Ginoo. Tinod ba? But both of them have the same idea. The boss. Siya ang alagaran nimo. Tinod ba? That is the meaning of Lord. Is Jesus the Lord? Yes or no? Yes, He is. So, two truths. Jesus is a Savior. True. Jesus is Lord. True. He's the one you obey and serve if He's the Lord. So tonight, I want to ask some questions and see if we can figure this out. Because He's saying here, si Kristo ang maluluwas ug ang Ginoo. So, dali ka pwede mo angkon kaniya nga imong maluluwas kung dali pud ka maghimo niya sa imong Ginoo. Meaning, ikaw mosunod kaniya gayud. Ikaw motugyan sa imong kinabuhi ngadto kaniya. So, let's see if we can figure this out and make some sense. The word Lord means boss. Mosunod ka niya. So, I want to ask 4 questions tonight. And see if we can make sense of this. Oh, that's the one that works. Okay, we'll use that one. All of that was introduction. Now let's make sense of this. So we already answered it, but let's make the questions on the board. Number 1,
Is Jesus Lord? Yes or no? So we're going to put that down. Is Jesus Lord? Yes. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Kang bayad sa sala, maong kamatayon, na pananggasa sa Diyos, maong kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Now, we understand Jesus is more than just a boss. He's God. When you say Jesus is Lord, you mean siya ang anak sa Diyos, siya ang Diyos diya sa unod, siya ang Diyos gikan sa langit, nagdawa sa pagkatao, aron pwede siya magkinabuhi ug mamatay para sa atong sala, ilubong na banhaw, siya ang Diyos ug siya ang tao. We understand that. He's Lord. Question number 2. If a person doesn't believe that Jesus is Lord, can he get saved? Kung ang tao wala nagato nga si Kristo maong Ginoo, pwede ba siya maluwas? No. English. If a person doesn't believe that Jesus is Lord, can he get saved? To make it future tense instead of be. Doesn't believe that Jesus is Lord, can he get saved? Pwede ba siya maluwas? Dili gayud. Acts 16:31. Here we go. Believe on the what? Jesus Christ, and thou shalt be. So kung wala ka nagito nga si Kristo ang Ginoo, wala ka nagito kaniya. Diba? Guys, ug sila may ingong tuon ni Ginoong Jesus Kristo, ikaw maluwas ug ang imong panimalay. To be saved, you have to believe in who He is. Dili ka makalimot sa iyang pagka-Ginoo, sa iyang pagka-Diyos. You have to believe in who He is. Watch now. That is why Iglesia ni Cristo members aren't saved. Sila nagito nga si Kristo manluluwas, pero naglimot sila na siya ang Diyos. Diba? So, nagato ba sila sa kamatuurang gabay ni Kristo o wala? O kung wala sila nagato, naluwas ba siya? No. They don't believe in who He is. Nagato sila nga siya ang sakripisyo para sa sala, pero wala sila nagato nga siya ang Kristo nga gisaad sa Old Testament, siya ang Ginoo gikan sa langit na himong tao aron mahimong sakripisyo. They don't believe that. So are they saved? No, because they don't believe in Him as in His person. Is He Lord? Absolutely. Sa katapusan ng Diyos mo pataas kaniya tubang sa tanan orang tanang matagdila mo sugid kasi Kristo mao ang Ginoo. Philippians chapter 2 verse I forgot. Turn with me to 1 John chapter 2 verse 22. 1 John chapter 2 verse 22. First John chapter 2. Pray for my voice, help me. First John 2 verse 22. Kung nanas, amen? Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ. The Christ means the promised one of the Old Testament. The one who would be born of a virgin. The one who is the everlasting Father, the Prince of Peace, the one who would offer Himself as a sacrifice for sin. That's the Christ. Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ. He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Bisaya, kinsa ba ang bakakon? Apan siya nga nagalimon nga si Jesus mao ang Kristo. Siya Antikristo nga nagalimot sa Amahan ug sa Anak. Si bisan kinsa nga nagalimot sa Anak, kini siya wala usab makabaton sa Amahan. Apan siya nga nagaila sa Anak, nakabaton sa Amahan usab. Can someone deny Christ's lordship and be saved? No. You have to believe in who He is. Not just what He did. Dili lang sayang buhat. Kinahanglan magato kinsa man siya. Who is Christ? He's Jesus, God in the flesh. Question number 3. If Jesus is Lord, should I serve Him?
Yes. Kung siya ang Ginoo sa tanan, ang ayon siya sa tanan akong pagpangalagad. If Jesus is Lord, kung siya ang Ginoo manggod, kinahanglan ba ko mo alagad niya? Or angay nga ako mo alagad niya? Angay ba nga ako mo alagad niya? Siyempre, tako siya sa atong tanan. If Jesus is Lord, should I serve Him? Yes. Kung, watch now. Now I want to explain, here's where people get confused. Kung naluwas na ko, should I make Jesus, He is the Lord, but should I make Him the Lord of my life? Because there's a difference. Angay ba nga ako maghimo kaniya sa Ginoo sa akong kinabuhi? Meaning, magkinabuhi ko alang sa pag-alagad kaniya. I live for Him, ako mutuman kaniya. Should I make Him my Lord? Yes. My Lord means I choose you and I will follow you. It's a choice. It's a choice. Should I make that choice? Ang ayon ba siya sa kung pagpangalagad? Ang ayon ba? So should I make Him my Lord? Yes. Absolutely. Ang ayon siya sa tanan. When we use those terms, listen, you got to understand. The term, make Jesus your Lord, means itugyan imong tibok kinabuhi ngadto kaniya. Do you understand that? So when someone uses that term, kinahanglan ka maghimo ni Kristo nga imong Ginoo. Of course, we all know He is the Lord. But when I make Him my Lord, that's called surrender. That's called discipleship. Am I making sense to y'all? Nasabtan ba? If Jesus is Lord, should I serve Him? Of course. Kung siya miluwas ka nako, tako siya sa akong tanan. And that's exactly what we see in Romans chapter 12, verse 1. Go to Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Kung nasa amen? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Busa ako naghangyok kaninyo, mga igsoon, pinagi sa mga kaluoy sa Diyos, nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas, nga usa ka buhi nga sakripisyo, balaan, makapahimuot sa Diyos, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. Kinsa nakasabot makatarunganon? Reasonable. Meaning, it just makes sense. Kung siya miluwas na ko, syempre, natural lang, ang ayon siya sa akong tanan. Tako siya sa akong tanan. He is worthy. And kung ako, watch me now, stay with me here. Kung ako, nagatuo sa mayong balita, si Kristo namatay sa cross, nagbayad siya para sa tanan tao hangtod sa kangturan, sumala sa Hebrews chapter 10 verse 12, apan kining tawhana, human siya nakahalad sa uska sakripisyo lang sa mga sala sa kahangturan. Og ako mag-decision, ako mo niya na kompletong bayad ni Kristo sa kahangturan, so dalit na kung kinala mo bayad, og iyang isulti ang bayad sa sala, maong kamatayon, apan ang gasa sa Diyos, maong kinabuhing walay, kinabuhing dayon, ako mo niya na, kaya ako mo daw sa iyang regalo, buto ko, ako mo daw, tuo ni Ginoong Jesus Kristo, ikaw maluwas, and I get saved. Siya miluwas na ko, siya naglibre na ko. Diba? Kung ako mo daw siyang kaluwasan, dayon dali ko mo lagad kaniya, naluwas kihapon, pero tigpahimulos gayod. Tigpahimulos gayod. Ang ayon siya sa akong pagpangalagad. O kung ako ready na mo dawat sa iyang regalo, dahil nagbati ko, can I say, wala ko'y utang kabubuton. Kung ako mo say, wala ko'y utang kabubuton, makahimo ko bisan unsa. Pwede, pero tigpahimulos ko. Tigpahimulos. If He saved me, I should serve Him. It's reasonable. Kung si Jesus miluwas na ko, not only should I believe that He is Lord,
I should also make him my Lord. And there's a difference. Making him my Lord is surrender. Ginoo, modawa ko sa imong lordship. Can I say pagkaginoo? Pagkaginoo sa akong kinabuhi. Ako motugyan nimo sa akong kinabuhi. That is the meaning of make Jesus your Lord. All through the Bible, David says, or many times through the Bible, we see David, my God. My God. David was saying, you're the God I'm going to serve. I claim you as my God. And you read the Bible, if you study it carefully, the God-people relationship is always, ang Diyos magatiman sa panginahanglan sa tao, ang tao mutugyan sa tanan nga to sa Ginoo. That's the God-people relationship. When you make him your Lord, it is surrendering your will. Does that make sense? And if I'm saved, should I do that? Yes or no? Yes, I should. Where am I in this outline? We call that surrender. Discipleship. Discipleship is take up your cross and follow me. Salvation is accept the gift. Diba? But Lordship salvation takes those two and smashes them together. Question number 4. Does Jesus, the Lord, and put that in commas, does Jesus, the Lord, require that I serve him in order to be saved? Yes or no? No. Maningil ba siya nga ako molagad kaniya aron maluwas? Dili. Magsugo siya nga ako molagad kaniya pagkahumandayon sa akong kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Does Jesus, the Lord, require that I serve him in order to be saved? Dili gyud. Over and over we see through the whole Bible, maluwas ta pinagi sa pagtuo, 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 pagtuo. Lordship salvation says, dili ka pwede maluwas hangtod ikaw mo angkon sa imong cross o mag-start mo sunod. Make him your Lord and then he'll save you. Garbage! Put your faith in Christ and he'll save you, and then he asks you to follow. Lordship salvation is a new term for old-fashioned works salvation. People today who teach Lordship salvation are teaching the same lie that we read in Acts chapter 15. Let's go look at it. Acts chapter 15 and verse number 1. Acts chapter 15, verse 1. You see why I say Lordship salvation is dangerous? It's hard to even explain it to people. They're slippery. They use the same terminology. Mag-istorya sila sama na to. And then they mix in lies. Ug malibog ang tao. Acts 15:1. Kung nana say amen? And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Ug may pipila ka tao nga may lugsong gikan sa Judea, mitudlo sa mga igsoon ug miingon, kawas kun kamo matuli subay sa batasan ni Moses, kamo dili maluwas. What's the lie they're teaching here? The same lie they teach in Lordship salvation, which is this: there is something else you have to do to be saved. Faith is not enough. They said, nagato na kamo pero dili pwede maluwas kung dili ka matuli. They said, ang imong pagtuo kulang. Dili pa ego ang pagtuo lamang. Kinahanglan buha. The favorite verse. I heard it last night. Nagsangya ko sa babae. But Pastor, doesn't the Bible say ang pagtuo nga walay buha patay? I said, yes, pero kanaway labot sa kaluwasan. Kanana kastuli kabayan sa Kristohano nga ganahan mo tubo, ganahan mo sunod, human sa yung kaluwasan. James chapter, it's funny to me. Ang pagtuo nga walay buha patay. Where does the Bible say that? Makalantaw ta. Wako kabalo. Pero kabalo ko nga na. Diba?
Ang tanan false teachers, kabalo sa verse, ang pagtuo nga walay buha patay. Pero what sila kabalo? Nasa James 2. Sigurado wala sila kabalo unsa nasa James 1 nga maghimo sa context para sa James 2. O James 3 nga magpadayon sa Christian maturity. Wala sila kabalo. James isn't about salvation, it's about following Christ after salvation. Pero unsay bakak? Ang pagtuo dali paigo. Kinahanglan napailaing nga buhaton nimo aron maluwas na ka. Here is the true teaching of Lordship salvation. You ready? If you are not willing to surrender your entire life to Christ, you cannot be saved. Wow. Now, should I surrender my entire life to Christ? Of course. Is that how I get saved? Absolutely not. Kung dali ka buot nga motugyan sa imong tibo kinabuhi nga to ni Kristo, dali ka pwede maluwas. My friend, that is work salvation. Depende sa imong buhat. And if that's true, walay tao sa kalibutan na luwas. Because nobody follows Christ completely. And they say, oh, no. Pero kung naay panahon nga magpili ka on purpose, not you just made a mistake, pero nagtuyo ka daan dayon magpadayon diya sa imong pagkamasukihon, then you're not saved. If it's on purpose, if that's true, then David wasn't saved for over a year. Samtang nag-backslide siya tungod sa iyang salauban ni Bathsheba. O sa diha nagbalik siya sa Diyos, wala siya nagsulti, Ginoo, hatagi ko pabalik sa akong kaluwasan. That's not what he said. He said, hatagi ko pabalik sa kalipay sa kaluwasan. He lost his joy, but he didn't lose his salvation. Kung tinuod kana nga ilang gitudlo si Peter, walay kaluwasan sa diha siya naglimod ni Kristo. Ikatulo, dali first time lang, na ikaduha, ikatulo. Dayon, pagkauman dayon sa pagkabanaw ni Kristo, nibalik siya sa iyang daan kinabuhi nga nangista. Was that God's will? Kana ba ang kabubuton sa Diyos? So was he yielding to the Lordship of Christ while he was on the boat fishing? No. How about this one? If it's true, you say, kung ang tao on purpose, dili mo sunod sa Ginoo, dili siya ready, dili siya buot mo tugyan sa iyang kapabuton nga to sa Diyos, he ignores God's leading. If that's true, the Apostle Paul wasn't saved for months all the way to Jerusalem. I'll show it to you. Si Paul na itinguha nga iyang parente ang mga Hudeo maluwas. Dako nga tinguha, pero siya ang apostle sa mga Gentiles, dili sa Jews. But he wanted so bad, I think usahayin nagmasinahon siya gamay ni Peter. He wanted to preach to the Jews, and he wanted to preach there on Pentecost. You ever notice that? He wanted to be in Jerusalem on Pentecost. What happened on Pentecost? 3,000 people saved. Kinsa nagwali. See, Peter, I think there was a little desire in Paul's heart to be able to do something like that. Let me show it to you. Go with me to Acts chapter 19, verse 21. Acts chapter 19, verse 21. Then we'll wrap it up. We'll be done. I knew the message tonight would be a little long because doctrina, kinahanglan magpasabot klaro. Acts 19, verse 21. I'm not going to read the Visayan. Sorry, Mom. Far. Acts chapter 19, verse 21. Kunanas, amen? After these things were ended, Paul purposed in the Spirit. Look at the word Spirit. Big S, small s. Kang kinsang Espiritu ka na, iyang kaugalingon. Paul purposed in the Spirit when he had passed through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem, saying, after I've been there, I must also see Rome. So, whose spirit was he following? Ang iyang kaugalingon. Look at Acts 20, verse 16. Acts 20, verse 16. Acts chapter 20, verse 16. Kunanas, amen? For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia, for he hasted, if it were possible, for him to be at Jerusalem the day of Pentecost. Kinsa ganang gayud mo ato sa Jerusalem? Si Paul. Kinsa nagdali aron makabot sa dali pa Pentecost? Si Paul. Pero naibda akong problema. Ang Diyos dili ganahan siya mo adto.
Kanadali ang kababuton sa Diyos. And I'll guarantee you, walang espiritu nagsulti ni Paul. He knew, pero wala siya naminaw. So ang Diyos nagpadala sa lain magwawali. Go to Acts 21 verse 4. Acts 21 verse 4. We'll read this one in English and Visaya. Acts chapter 21 verse 4. Kunana, say amen? And finding disciples, we tarried there 7 days. Who said to Paul, through the Spirit. Whose Spirit? God's Spirit. That he should not go up to Jerusalem. O sa nakakita o mga tinunan, kami mipabilin dito sa pito ka adlaw. Kinsa, kinang mga tinunan, mga disciples, mga naluwas, kinsa miingon ngato ni Pablo, diretso sa iyang nawong. Pinaagi sa Espiritu, nga siya gayud dili motunga sa Jerusalem. Si Paul nagtuyo sa iyang kaugalingong Espiritu, pero ang balang Espiritu nagingon, no. Pero nagbaliwala siya. Tanawang 21 verse 10. Nagpadayon siya sa iyang pagbiyahe. Acts 21 verse 10. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was coming to us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Ang Diyos nagpasadaan kaniya pag-usap. Ug nagbaliwala siya sa balang espiritu gihapon. I have a question. Was he yielded to the Lordship of Christ on this journey? No, he wasn't. Pero, espiritualong gihapon yung pag-istorya. Look at verse 12. And when we heard these things, both we and they of that place besought him, naghangyo kaniya, not to go up to Jerusalem. Verse 13. Then Paul answered, what mean ye to weep and to break mine heart? For I am not ready to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Paul, dili ang kababuton sa Diyos, ikaw mamatay dito sa Jerusalem. Kung ikaw mahimong martyr sa Jerusalem, nag-backslide ka. Verse 14. And when he would not be persuaded, we ceased saying, the will of the Lord be done. But it wasn't. Tungod siya miadto sa Jerusalem, nadakpan siya dito sa templo, na preso, gitugyan, actually gideliver siya, gipalingkawa siya sa Roman guards, gidalat niya nga to sa castle, and his ministry was greatly limited for years and years. Na preso siya, tugay kayo. It wasn't God's will. Was Paul saved? Was he yielded to the Lordship of Christ at that time? No. Did God use him again? Yes. Look at Acts 23 verse 11. Acts 23 verse 11. Acts 23 verse 11. Kung nanas, amen? And the night following, the Lord stood by him and said, be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. O sa pagkasunod gabi, ang Ginoo mitindog duol kaniya. Si Paul ang nag-backslide mga bulan na. Ug miingon, pagkalipay, Pablo, kay maingon nga ikaw nakapamatuod, mahitungod ka na ako sa Jerusalem, sa samang paagi, kinahanglan ikaw magsaksi usab dito sa Roma. If it's true that I have to make Jesus Lord to be saved, dili gayud ko maluwas, because there's still always some area na wala pa gitugyan. Diba? So don't get confused. It's gonna become bigger here. It's coming. Basin wala pa kuman kaayo, pero padulong kana nga klase sa pagtudlo. Si Kristo ba ang imong maluluwas o Ginoo? Nagsulay ko mo himo niya sa akong Ginoo, pero dili ka na ang rason naluwas ko. Naluwas ko tungod sa akong pagtuo. Tuo ni Ginoong Jesus Kristo, ikaw maluwas. Last Sunday, duwa ka Domingo nilabay, si Aaron nagdalas, last story ni tayo maghumantad, naghulat, ulahi tagamay. Si Aaron nagdalas sa yung duwa ka higala. Ang usa naluwas, Baptist siya. Naluwas tungod Baptist, pero naluwas na siya. Ang ikaduha, wala pa naluwas. Nalibog siya sa Badista. And wala ko kabalong sa Badista siya, pero nalibog siya. Later, nakakaton ko.
Pero nalibog siya kabayan sa kaluwasan, tungod gituluan siya, si Kristo nagbayad para sa imong sala, pero kinahanglan pud ka mo sunod sa balaod aron maluwas ka. That's what they were teaching in Acts 15:1. So nalibog siya. So ako naglingkod ba niya, nagpakita niya sa Hebrews chapter 10 verse 12, dayon lain-lain dayon nibot ko sa Acts chapter 16:31. Ako nagyon niya, I said, ang Biblia nagyon diri, tuo ni Ginoong Jesus Kristo ikaw maluwas. Dayon naggamit ko sa lingkaran para sa panaglitan. Said, nalimot na ko sa ngalan karon nawala yang ngalan. Sige kansa ko nawala gyud. Ha? Nalimot pud ka. Kitang duha mga tigulang diri. Unsa man? Yes, it was Jurley, because that's like girly but with a J. Jurley, good job, Ma'am Farah. Ako ray tigulang diri. All right. I said, Jurley, ang Biblia naging tuo ni Ginoong Jesus Kristo ikaw maluwas. I said, nay tulo ka klase sa tao nga ganang maluwas. Nay mga tao, I said, kung panaglitan, kung ako musulti, Jurley, nagasalig ko nini nga lingkuranan. Sakto yun, muto ko nini, ligon gayud. Ako ba nagasalig sa lingkuranan karon? Wala pa. Nagsalig, ang pagtuo, nagpasabot, magbutang sa imong kabugaton. It means to lean against something. It means put your weight on it. Kanu sa arko nagasalig gayud sa lingkuranan kung nagbutang sa akong kabugaton. Usahay, magsuning ko, mabista sa balay, naidaan, karaan, nga bamboo furniture. Pastor, lingkod na. Uy, okay naman ko, salamat. Pastor, dali ka ganan sa akong lingkuranan? Oh, okay naman. Dali ka mo salig sa mong, nakatuog ko. Okay naman. Nindot kayo ng imong lingkuranan. Nagasalig ko sa lingkuranan karon o dili? Dili, nagsalig yapon sa akong kaugalingon. Kung matumba ang lingkuranan, okay naman ko. Diba? Say, Pastor, lingkod sa. Oh, okay naman ko. Nindo ang nagasalig gayud ko sa imong lingkuranan. Nagasalig ba? Wala. Kanong sa ako mo salig gayud? Kompleto ang akong kabugaton, gisaling nga to sa chair. Kung mahugno ang chair, ako pod. Tinood? Okay. Naitulog ka tao ganan maluwas. Kung kini si Kristo. Tulog ka tao ganan maluwas. Una, naitao mo sulti. Ako naluwas na tungod sa ako mayang buha. Kaya magsimba ko matag simana, magampo ko kanunay. Mubuha ko mayo, magatabang sa akong kinikanan mo. May guma sa akong silingan, so naluwas na ko. Kinsa ang gisaligan? Si Kristo o ang iyang kaugalingon? Iyang kaugalingon. Tuo ni Ginoong Jesus Kristo, ikaw maluwas. So wala siya nagasaling ni Kristo, nagituo sa iyang kaugalingon. Naluwas na siya, wala pa. Wala pa. Ikaduha, o mas common, kini ang grupo. Natawa mo sulti. Nagatuko ni Kristo, namatay siya sa cross. Nagbayad siya para sa akong sala. Pero, kinahanglan pa ko magbuwag mayo. Kinahanglan pa magsimba. Kinahanglan magampo kay ang kaluwasan gipasa kanako, ang pagtuo nga walay buha, patay. So, kinahanglan pa ko maghimo sa mayo gihapon. Kinsa akong gisaligan karon? Siya nagsalig sa iyang kaugalingon o si Kristo? Iyang kaugalingon. Kinsang tao maluwas. Sila nga mabutang sa ilang tibuok kabugaton Ginoo. Tilik wa ko'y gahom sa pagluwas akong kaugalingon. Nagatuko nga kompleto gayud imong bayad diha sa cross. Namatay ka, hilubong ug nagbayad ka sa tanan akong sala hangtod sa kang turam walay kulang. Ug nagatuko nga ikaw gilubong na banhaw. Ug nagatuko sa imong saan nga ang kilbuhing walay katapusan maong regalo. Kaing bayad sa sala maong kamatayon na pananggasa sa Dios maong kilbuhing walay katapusan. Nagatuko niya nagginupli ug luwas ako. Pabutang ko sa akong tibuok pagtuo. Ako naglantaw ni Jurley, ako naging sa Jurley. Sa imong gisulti na ko ganiya. Imong gawling pulong. Anapa ka sa grupo number 2. Nagatukan gi Kristo namatay sa cross pero nagasalig yapon sa imong mayang buhat. Said, tinuod pastor, I said, so naluwas na ka o wala pa? Wala pa. Kanaan ba ka maluwas, Jurley? O kanahan gayud? O si Jurley naluwas. Lordship salvation says, si Kristo namatay sa cross pero kung ganang ka maluwas, kinahanglan ka mo alagad kaniya sa hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Work salvation gayud. Work salvation gayud. Sila magsago-sago sa mga pulong aron malibog ang tao. Ang tao dali wala kabuloon sa pagtubag pero bakakong gayud sila. Ang pinakasimple, likaya ang ilang mga post. Kung tao ka na magdebate, likaya siya.
o padayon lang sa pagkaton o pagbasa, pagtuon sa pulong sa Dios ug dili ka malibog. So kabalo ko, daghang doktrina karon ug taas ang mensahe. Pero ang kanang kung magpasidaan sa atong mga membro karon, aron dili ta malibog sa umaabot. Tungod kini nga klase sa pagtudlo, padulong. Kung namanggod sa US, kabalo ka mo abot dire. We're not saved because we make Jesus our Lord. We're saved because we believe He is Lord and He paid for our sins. And then, kung dalita tigpahimulos, kita mo himo niya sa atong Ginoo sa personal sa atong kinabuhi. Tungod na luwas na, dali aron maluwas. So pamatana, ikaw ba naghimo ni Jesus nga imong Ginoo? Have you ever surrendered and said, Ginoo, salamat sa kaluwasan. Kabalo ko, padulong ko sa langit tungod sa imong saad. Ginoo, ano na ko mutugyan kanimo sa tanan? Are you surrendered? Or basing nag-surrender ka sa una, dahil nagkuha pabalik? Why don't you surrender again tonight? Ginoo, ikaw ang magpaandar ni ining kinabuhiya. On every head bowed, every eye closed.